Haka kendai terik urumpang arajar arpusan ke Saint Dominic Savio Maulai Parish ke lepelong ya ke procession Eucharist. Hakini kesengi lawan ban pin mentai ke mas pekot da Reverend Padar John Zuzamia, Provincial Jong ke Shillong. Haka jingsen ranlang Parish Priest Reverend Padar Telesfor Nonglang, Reverend Padar Jos Verike Cyril, bat kiwe ki Padar ki Brodar ki Sestar bat ki Pat Runget. Lapin syongkun syuk-syuk ya kini kesengi di ki arspa lai pu arngut ki habarit ki bala pedang yu jisu ha kesin ke beningkong. Habab hari ay ka ketinu blay, upadar Jos verike Cyril uloong baka Eucharist bakot kalong ka pedeng jong ka jing em Kristan jongi. Klem ka Eucharist bakot kalong leno ay ka jing em Kristan. Ula kenturu iki kemi ki pa baki di ban ajing hikai ka babiang ya lagi kon ki kti ban sut hit bat ban penroy ka jinget jong ki nadu baki dangret. Layo aru kejing ruai pusan bemelung bat basyok mensim bat neki habarit ki bala pediang ya ke communion bakot ha ka sin peningkong. Hadin kamas bakot lasdang ya ke procession Eucharist ha ka por shibaji shiteng ha ka bala ya saudong ka shnong maulai. Lapin syongkun ya kini ke procession Eucharist da ka jing put jing tem babang na ka Don Bosco ban bat lapin kut ya kini ke procession da ka jing mani sakramen ha ka jing alam u Reverend Padar Roland Karkrang. Yang. Subhan Syawal Jinjang Long Province Berokwe Apria Subhanahu pada jangan lakra Vice Provincial pada sila pada provincial dan kehilangan kata I Kuliah benar dan ketika kajian kulai itu juga benar kata ini Apria Subhanahu pada Roland Ibalawan naik cengai nadu menen Benang ikong san sebet nak kebentak position Kuliah benar nak kebentak kajian kulai itu kita ini pada sejauh Angkat lagi Kampu Papua Dari Papua Kubala pepet dan kajalan nama Acung Presbun pada anak-anak kajian keluar itu Apa yang subhari pada Direktur Jangka Senahat Theological College pada student Juru pada temati Bawan apa Senahat Theological College Pada Principal Pada hukum Pada mensi Kajingi jungu try jungu Jesus Christ, but kajingi jungu play, lebat kajingi asal jungu mensi babon kindon rengkat bat pibaro. Ko para bagay, akan hegas new try, ngadap da kajing skill komen, bantu rengkat bat pi banteru ay kene kayu keris bakoy. Ngadoi ke pang nakabelta jumpi barok hakade ka sui burong ka procession Eucharist John ka Paris Maulai Jongi Nikonge ngai kubre ye Father Teles Forest Nonglang Paris Priest ibarat khot yang patirwa ye kene ka mas pakot ngai kubre ru ye kiwe pati Father Jos
ka gospel bako katum uyo anis. Sisa ngong habi. Pada pim bam yakado acong bukun ubreu. Pinnom bat pim di yakas nam jong u. Pinnom yo acing im halade. Jar babam yakado aconga bat ubadi yakas nam jonga. Udan kacing im bam jukot. Bat ngan sapani pat yu hakas ngi khatu. Nabaga do aconga kalong sisa kacing ba. Bat kas nam conga kalong sisa kacing di. Jar babam ikado aconga bar badi yakas nam conga un im hanga ngapat habu. Ukpa ba im ulap hayanga. Bat ei da u ba nga im. Kumjo jar babam yanga un im danga unike kulong pu balawan hiar napne dei kumuto upu ba kipatemen jongpi kelaya pam maki kelaya ndrei uno babam ya une upu un im juno Puji solat ren ya kiring eki haba ulah ikai ha kisinakop ha kaparno kagos perutrai Kajing koridor coba Eucharis pakoi kajing Kristen Katolik kejungi ufada provincial ulamin siya Indian kabastang kamas pakoi nagagtiyan lang perang kejungu siapang ke Eucharis pakoi kabalang kapre jong kajing Kristen Katolik kejungi kalau kajing kemen kabakarau Bahapin jungi ngidon kini ki heprit perkoi ars palai buarmut ki bawan man pedian dia ka Eucharis pakoi ka kemudian pakoi kakasian ka paningkol ka jingin ka jungi ni sumur wa ka por ya sister testa lempat porok inung hikai ki balai rap ya kini ki kenaran ki jungi kini ki yar pernah tak balade nakapaglaga na ikasli kapakampal. Kunjuru, ngistungu ya kikmikik pa. Kaya malapit may bon kiye kinang ba kin mau rabor ya kena ikasli kin dai tarik jauh ubanai Februari. Kinan kita ka hakiba kira ke silver jubilee jong ka komunion badingkol. Silver jubilee jong ka komunion badingkol. Dia usle maragar San Pedro fin sakin mau ya kene ke kendai tarik jom kune bunai Februari kasnihan apa kayo dia fi happy parakai yang Jisu hakadun jinim ka jom katian ka banin ko ka banga ko ang tingin mau ya fi kene ko kene ko kalong kane tan ka balang ka tuli ka jingi ngidon kayo Eucharis pakoi ngidon kaduman kadupan ngidon gindo ya kiba u bisyak u pintintan kenang ba kinyo pan kinya nagaganda jungi kinyo pan penmenta nagaganda jungi ya kayo Eucharis pakoi ya kane ompet pan kalatno namar ba kadba kiai Islam yuri hande handai saneng sarum kiba kalatno baka balang kajungi kadai kabalang kaba
yakaba ujisu ulabu ulasay. Nadang ini nakabalang Katolik pagkuit pinomyosyo ban pediang ya ke Eucharis pagkuit akan kapol. Akan daw, akan kenai tarik jamu ne upnai Februari pihak ni mau baka Eucharis kadai kabapin scam ini, kabapin klaim ini, kabayarap ini, akan jadi Kristen Katolik kejuni. Klaim karon kejuni, klaim karon ke Eucharis pagkuit kejuni juni kan kroin, kan suai kan sedot, kan telorno, bahkan niapno. Di kenari para koin, di hakin mau ia kene. Klaim kejuni kam daun kejuni. Kumbang ila Yosua kena kapor, akne ke gospel katum ku Yohanes. Jar babami ka do chunga, badu bati iya kestam chunga. Daun kejenim bom cekor. Nadangi kuah, banjam, nakane keselaperte sa kejenim ka bangsawan. Jong ka panen, ni don kam iya ka Eucharis pagkuit. Don Bosco, badu magi anne kene parish ka juni ka de jomu Don Bosco. Minister kalau kili ya kinarin Don Bosco udah nangno dikentip ni boro kibanon na kanina parish ka jini de bentip bagane kalau parish ya kaba kidekot chong ka jini asulok salesian kita kinyai Don Bosco udah upa jini unong sen jini unong dikai jini ada Don Bosco kini ki father boro kibanon nangning Don bro hande te Don Bosco ulawong ya kikna kijumu ya ki samla kijumu arteli ki kibaton kam kabanin kong ka jin plapo ban bin raya ngade ban yo jin map ka ban kipo kabahan pade kayu koris pako kine ki arteli kilong gun ki paya kilong gun kanongrem naga benta jong fi baro naga benta jongi baro ladang yawong bagano kane kalong kanongrem ini ki arteli ki kilong ki paya kamut ini manuan tista ini manuan man kasnu prai bani bamen nesek nagamet bagang Islam jago Yesus Kristus ane mulai bun ki awan nagamet nagamas pakoy regi don ru kato bernengut ke bajingai naga Eucharis ke bajingai nagamas pakoy nagane da fi baro arspa lain walmut fidei berlong gitu ki bawan mankas new pride nakapita ka masuk kayo kajin pelapat de don ki baklianga kini ki kinari ru ki don ki baklianga ka prosien kini ban pediang ka sakramen ki jong kajin kala ka bamut ngaku awan nai jumut kunne akapor Christmas lempet kini ban pediang yaka jimpla akapor kayo bakuit lempet ngidon kam balik sa sindok jempla syua kasni balang berdepe ngidon kam banyo iya kani kesakramen jom ka jempla ka kamut palabaran kasni kanot kibakarpang kalabalong kasni ka jomfi kalabalong kasni aba piyawan nagabenda ka sakramen ki jom ka jemping skam nane ka sakramen ki jom ka jemping di kurin lane kalabalong kabay kasni kaba kurpang aga jinim jong kain kesan ka jongfi kito baro kilong kisni akibangi day manuan nagabenda ka sakramen di jong ka jumla ka gabon ang nay Don Bok nagadaw kini ki reunion sodong jangi ngiyo bun gilendo ngiyo nagabenda ka sakramen di jong ka jumla ka gabon na kiliya kipigit paru ato fi kintu yaki kun ki jongfi yaki samla ki jongfi banyawan nakabenda ka sakramen di jong ka jumla ka babot kenapa dan adamut kabak boy kabas lor ngilaban cinta kabas pakoy pada ngilaban tiang ru yaki Eucharis pakoy uji suwong kado jonga kalong sisa ka jumbang kasnan jonga kalong sisa ka jindi klan kabam kesan niapno kumjuru kajinim mensiam kamdon kadang ngimwan syagane keduan nakabentakan ka Eucharis pakoy ang ne kese gidon kato kanungut tagiban sa mau tas iya ka ba
Upabakuit ulawan sa kaparis mulai jongi. Ngawas ng prapo in Rio. Minta katay kaparis tungo Father Lawrence Nongse. Paris tungo Rat. Mereka kapor katay kaparis mulai jongi. Bago upabakuit Pope John Paul. Unaran hande sau kentar. Ngila pinre. Nakapenda kajungan kajungu. Kumbalais na kajing pinre. Panpunian yung. Mereka way kapag akwa manong iti ak nakakor kalong kane. Sau kanta uladon hapin jungi ule upabakuit Pope John Paul II lai kanta nakapenda kamas pakuit. Lai kanta nakapenda kamas pakuit. Nanda siya na pade ila don kajing leporong yaw. Kamun abaw upabakuit mindaru ang tanga katakapor. Pope Francis ulawan sa Bangladesh. Ulay sa bungi ka mintaru habaw upabakuit uwan sa kano kari kabakam tong san kalo kabas bakoy. Ang kanay kurupam upabakuit yung kadal. Managam na jungi mas kabakam tong san agajinin ka jungi. Abang idon silver jubilee, abang idon golden jubilee, abang idon galambus ng kumta taratar. Kano kasni kabakam kurapanga kadaisis kalapulong ki runiam ki don ki gisnia kabakila ki klay ka jumanlang panin dok panin kongo panin gordo kung tatar porabor kamas bakoy talagawang pian tang mangi ni don kamas bakoy ibay par kim don kamas bakoy ubalos bakoy na kasi tingin mo siya mo Timoteo suwong ne kanina ka muna nagigpahan ne ubalos suwong Figo Timo Filayo ia kajingin ka jongpi na imaye jongpi bag na imay jongpi karo ko makabaw bolo sula keren ukon na de kunsiu kiyo ia kajingin na imay bag na imaye nakane ka daw mafi kibaran hane big pas sulaban kikia ya kane ban ai ka training ka bapian banai pateng kajingin ka bapila yo ya kini ke badan redlu namar bapil le ya kene kada pil le ya kene kajingin jong kini ke kunru kalaban kroin kalaban yapno agabay kasi ngalay kundu uwe ubriu balahong na kunay fadar ngawan nakabanda kamas tukuin arsien man kasi ubray kaya ngalas kuno mo ganyan galagli ang mga levi man arsien na kasi ubray nakabanda kamas tukuin duwang yan na kumne ukun jangan utreya kabay kari hakaba kamdon kain mani kasorkar kamsya hakaba kilindo kimlawan wada kada katiga jaka nakadaga daw kawe kamas nga terwa kada ngawan pansin benta nakabenta ukun jangan kami pade kakamara ka juga banyawan nakabenta kamas ko kane ko imen ko mara kajinge ubriu ubalas mutu kay Eucharist. Ang nayatin termasar ngidon gitu ki brother Father Capuchin. Oe Father Capuchin ngidon antay. Maki pada ki kinyay di kabay ka parish, kabay kari kabakarteng Bahrain. Kinon kumba, ang kabay ka parish barokowe, akari barokowe Bahrain. Bat kabas kulungo kalong kane. Na kabay patari Saudi Arabia akaba kindon kay mane ki Kristen Katolik ki wan chagane kari Bahrain ki siu tagabanda kawan kalay ki siu kato katol platsa kabamangingyo handay mo ki siu bat ki wan nakabenta kamas bakoy nakabenta kamas bakoy Gibriu ibas mutu pakamas kalong kabakongsa tengah kuaban ko kami kajibili dia kena kapor. Nadang tray kum nurse, kum doctor, nade haka traffic department, padan kam laban late nakakata kamas pagoy atas ni utray. Ato nga late atas ni kuya abang ngadon off. Let's say Saturday be off. Sunday Monday pihak late tray sa hospital. Ato mga kawan siya kamas pagoy atas ni saychay. Nade kanu kas ni haba ngadon off. Nanagalas ko to, yaga jungkor dor to kayo Eucharist pakoy. Ngan sa
Ward kilinti. Nagapan ka, banshin benta agamas bakuy. Kajing mulai kapanin kau kawo, ublay ula jiye diyo Prophet Isaiah balong unong yala. Kajing mulai kapaan kawo, ublay ula jiye diyo Paulus bakuy balong apostol. Fi kinarat karakay dangane, firu fidei ki apostol. Adjuang nganyi kipadangane, agani kisni maladep, idon ki kinarat ki balayalam ya ki me pa ban rumbalan. Banyato nomor ba kidon ane ikut somut kibalong ya kikit pa ngin sa pedian kemudian panintong batu mapi pa dorong no kabalan to ya tono ta kadai karokong panong ki apostol u Isaiah apostol u nongela une Paulus paku itu apostol viru fidei ki apostol viru fidei ki apostol bila banirap ya kikit pa kita biru habun kirukam kerang bakin syurhem kin piaki kacingge abaran apa baru ki kisah kijungi ki pian ha kita pakai memberi kacungi berkumjur jadi jenging bersan kacungi kaparis kacungi kene syapra nah penduduk nota kakong ya kene kawe kata irukasni habafi habakan aduh ublay ujian yang balong lendo atau ublay ujian yang balong kiruniam nomor balay nomor klem daron kiruniam klem daron kilendo kajingin kajungi kamla balong kabak lain kan nom sutie kajingin ladang don kiruniam ladang don kilendo nakadekadaw Iduai lu akan dikasih pupi baroferon keberon hagne iduai bau bleng ujian na tengini ki kenarit ki jungi kanto berrengut balong ki lendo balong ki selesian balong ki dunia doai bau Dominic Savio unong ina jaga paris jungi u balakong ribu ida kadau ke Eucharis pakuit balak kadau ke jipelapo duai na benda jungi baro ya isai na benda jungi baro Juru utau kenaret na Italy Carlo Apotes Yauba O Francis unsapin managong riguit Agapor Pasca Mauru ya isai na benda jungi pada mangimaro ninyo berputu bud kanuksa jong ini ki armut ki kenaret ki balong ki riguit ya kiba bangi ibu haking mane ban burong omtang ban burong Indri ban budru kanuksa kajingin kajengki kamtam akan yang Eucharis pakuwe eniaro yang Jesus Christ Ano kena duman Islam jumutrai jumi o Jesus Christ. Apo palatino ye u padala manusia ba
ulak dia ye ka jisa stong ula sim ye u pada ka pai mu ye me ulak dia ye u patna ai ha senrang ong to sim patoba na ka ne pipa namar ka ne kalong ka me chuma ya ka be nai hi na ka banda chupi ha ka ka kom benda la ya ba ula sim ye ka puri pada ka pai mu piang ye me ula ai ya ka ha ki senrang ong to sim batodi na ka ne pipa namar ka ne kalong ka puri jong ka snam joma jong ka chutang bathem mai ko kom chukro ya ka ben mi na ka ben da jong pi bana ka ben da ki ko bu na ka ben da ka jong ma pi ki fo to le ya ka ne pan ken ma ya kaji maya jong kaji ni ay jong pulang bro kita masuk
Bangini Mahavata Karukom, Baindara Pendong Ikawayao Kri, Inse Sada Kajinmen, Naspeta Kajinmen Jongka Pute, Dao Kri Sutrai Jongi. Utrai Uton Ringkat Pati, Uble Balong Barong Kerkuye Piupa, Balong Pun Barong Mensi Bakuo. Toyan Suf Tabas Kalawai. One, two, three, four. Kabentay kitug bam simtip bakat kani kajing a Cek pada. Number Jigwai kabi Shispa Prabhuwe. Shispa Prabhuwe. Iwe Pra Iwe.
Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day wherein we could come together as a faithful, as Catholic. tingkat kejiwaan, tingkat kijingkan, tingkat kijingput, tiba Manila kini lagi jong kisah. Nila pedih kini kisah tiba depan di balik ay dalam wait and wait time. Hari ini kepuat time timbau dah beruang. Saya nak ya utrai tingkat kijingkan saya, tingkat kejiwaan, hari ini pada luar kijingkan. Menyiru tidak bagi kijingkan. Kabar ya ia kini berusaha mentang semua. Gitu dia.
Shim Kanamba Jirai Haba Shispa Prakulai Shispa Prakulai
Kabadai kanyam kerukam, kabadan keduan ke depan, kabakadan kekenya ke kriam, habadon ulindo, habadon kayabang kayasip, ujing kenya, uai ti ledi, udai baliap, bat nak kata kajiyap kajemu kadang kayabang kayasip. Kani kenya juga balang barak kowe. Barak kowe. Bana kata kesendawan pemilih kani kajing hikai. Kesendawan ripulai tangkano kelawan kajing kela hakamu kadam lay kajing. Hadu kata kapor ulung dah aku terwai kemas. Upah sekamro. Dah kalian tak dah. Coba dah. Hari nanti apa rusak pah coba dah. Hadu kata kapor kaktian kaktian Latin. Tapi jirwai kaktian kasih jirwai. Kekiria Leison, tin Greek. Gloria, tin Latin. Hari nanti sawan suki sawan kajing kelas kaktian kasih. Hadu kata kapor hangir. Kanadon kata kajing ke kumhami. Hapadan ka bapanya klan upai ba na kedua. Hendai penban hadi kata kadang kajing suku ba kani kanya kakam jong ba na upai ba. Rengkat ulin doa kedua. Weng no. Kata kadai kajing hikai jong kani ka. Dor ba patakan ka ba. Kajing hikai ka ba jong Pope Francis. Habau permiye ke dia kekan ausnam ala jar pula. Kalumen jensu. Kabalang kajing syai jom kepertai jom kita bendriu bara. Kabalang kajing syai jom kita jadi bendriu bara. Walau pupol bahan rio ula ai kani kecikai la pembenai kani kecikai kabalang bara kawai hak art kuai terik nabambar hak senam kat kendai ripusa. Justru ngante ya kabalang jonga. Ngante ya kabalang jonga. Kejutang barim kalang kenumrim. Kejutang patmai kalang kita kebawa ublay justru utay ya kabalang. Utay ya kabalang halor kenumrim. Kejutang patmai halor kejutang barim. Berkata kabalang kalau katakan semlang berat hak bahawa blay wa bandung ya balo kijat beriu ba uizaya nadu ndai uizaya nadu tulu paulo kayim jonga kalau kayim jong kejing duai nak kebentak kijat beriu balo bat kumta habau jisu bena kita kena dia tiit Markus uang ikin hijau kekentin. Latha ba kajim jonga kalam kajim jong kejing duai nak kebentak balo kijat beriu mapi kelapan kelalong ya ka kekrem jong kenung. Amen.
Amen.